Ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport, amahoro y'Imana abane namwe aho mwese mu bice bitandukanye, bifurize gukomeza kugira ibihe byiza byuzuyemo byiza byose Nyagasani atanga. Nge mubona imbere yanyu kuri kamera zanyu nitwa Chabi, nkomeje kubifuriza kugira ibihe byiza. Uyu ni umwanya tuje kuganira ku makuru y'imikino atandukanye avugwa by'umwihariko agezweho muri aka kanya. Imikino hirya no hino mu Rwanda yabaga yari weekend itangiye iri bize cyane muri football, mu mikino y'intoki, mu mikino yose itandukanye. Turaje tugarukeho kuri byinshi byabayeho, twitsa cyane ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yakinaga umukino wayo, umutoza mushya Adel Marushi atoza umukino we wa mbere hano mu Rwanda. Ku mugabane wa Afurika n'ubundi byinshi bitangiye biri kugenda bivuga ni ibijyanye n'ubundi na qualifiers za World Cup 2026 izabera mu gihugu cya Amerika, Canada ndetse na Mexique. Nibyo bikomeje kuvuga ku mugabane burayi. UEFA Nations League imikino itandukanye yarayibaye n'indi mikino iri kuba kuri uyu mugoroba. Naho ku mugabane wa Amerika naho ni qualifiers za World Cup, naho ku mugabane wa Amerika yo hagati ho ni ibijyanye na qualifiers za CONMEBOL Nations League, akaba ari ibyo biri CONCACAF Nations League, akaba ari ibyo biri kugenda bivuga hirya no hino ku isi. Reka tuze duhera mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'umukino mwiza wahuje aya makipe yombi yari aherutse n'ubundi guhura mu mukino w'igikombe cya Afurika, n'ubundi gusoza itsinda u Rwanda rutsinda ibitego 2-1. Ni umukino amakipe yombi yaherukaga gukina. Amakipe yamaze gukina imikino 7, ikipe y'igihugu y'u Rwanda itsinda umukino umwe, Nigeria itsinda imikino 2. Birumvikana ubwo banganyije imikino 4. Yasigaye umukino wa 8 wabahuzaga bombi. Ikipe y'igihugu ya Nigeria yatsinze ikipe y'igihugu y'u Rwanda ibitego 2 byose ku busa. N'umukino watangiye ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu Intwari Fiacre mu izamu. Abatura defense bamaze kumenyerwa ni abakinnyi Manzise ndetse na Ange Mutsinzi. Uruhande rumwe Claude Niyomugabo, urundi ruhande Ombolenga Fitina. Mu kibuga hagati hari harimo Hakim Sahabu, hakabamo Jihadi ndetse n'umukinnyi witwa Mugisha Boneri, akaba aribo babanje mu kibuga hagati. Imbere gato ni Samuel Gurete, Georgia Kwizera ndetse na Nshuti Innocent, akaba aribo babanjemo ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Naho kuri Nigeria abakinnyi bose basanzwe babanjemo ba Ora Aina mwizamu wa Bari Ora Aina, Kevin Baseri, Trust Congo, abakinnyi basanzwe Wilfried Onyinye Ndindi. Kuri attack harimo ba Victor Osmehen, abakinnyi batandukanye Ademora Lukman, Chukwueze ndetse na Simon Moses. Aba ni abakinnyi bari babanjemo ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Ikipe y'igihugu ya Nigeria yatangiye ifite amashagaga, ishaka kureba ko yabona igitego mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Yari yabagoye ikaza no kubatsinda, dore ko imikino 2 iheruka umwe bari barahunganyije, undi u Rwanda rukaza kuba ruwutsinda. Bari banganyije gusa ku gusa hano kuri stade Amahoro, undi u Rwanda ruza gutsinda ibitego 2-1 basanze muri Nigeria mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika kizaba umwaka utaha. Uko niko ikipe ya Nigeria yaje kuba itangira umukino yataka cyane. Iminota 11 byari bihagije ngo kuri kufra nziza bitewe na Ademora Lukman, igitego cyiza cyane yitabye baro, umupira Ange Mutsinzi yasimbutse uramurenga. Kuri deuxième poto umukinnyi witwa Victor Osmehen yarabonye neza, yakurikiye action ya baro ko kufra yazaga, ahita atera première poto adakozeho inshuro 2. Uko umupira yaje ahita awutera, igitego cya mbere kiba kiranyuye. Muzamu Fiacre ahindukira ajya gutora umupira mu rushundura. Igitego cya mbere ku munota 11, ku munota 45 igice cya mbere kijya kurangira, abakinnyi b'ikipe ya Nigeria baranshije umupira hagati mu kibuga. Manziseri arawuja, Ange Mutsinzi arawuhusha, Manziseri ayirukana ku mupira, Victor Osmehen amurusha imbaraga arihuta. Match iza ko igice cya mbere kirangira, Victor Osmehen arihuta asigara n'umuzamu Intwari Fiacre, nta kindi cyari kuba yaje kwita atsinda igitego cya kabiri. Bajya kuruhuka ari ibitego 2 byose ku busa. Ikipe ya Nigeria nagiye itsinda u Rwanda. Haje kunyuramo action nkeya zagiye zicamo ariko zitegera izamu neza, ku buryo Samuel Gurete yaje kumusimbuza mu minota 37 w'igice cya mbere, asimburwa na Gilbert Barafinda Mugisha, aza no gutera ishoti ryagannye mu izamu ku minota 38. Akaba ari action
bavuga ko yari yabonetse mu gice cya mbere bagerageza kwataka. Nibyo byari byabonetse mu gice cya mbere, ari nako ubwo igice cya mbere cyajyaga kurangira stade wese bakira nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe n'umuryango we wose, harimo madamu ndetse n'abuzukuru ndetse n'umukobwa we mukuru n'imfura ye, bari baje kureba uyu mukino wahuje ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles. Akaba igice cya kabiri cyaje kugaruka, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikomeza kugerageza kwataka ndetse no kugira uburyo yegera izamu ikipe y'igihugu ya Nigeria, ariko ntabwo byaje gukunda ko umukino waje kurangira ari ibitego bibiri byose ku busa. Ikipe y'igihugu ya Nigeria ihita ibona intsinzi yabo ibafasha kubona amanota 6. Nyuma rero ko bakiniye match bari bafite amanota 3, iyi match yarangiye bafite amanota 6, bahita banafata umwanya wa 4 muri iri tsinda. Iri tsinda kandi ikipe y'igihugu ya South Africa ikinaga na Lesotho, match yabereye mu gihugu cya South Africa. South Africa itsinda ibitego bibiri byose ku busa, itsinda ikipe y'igihugu ya Lesotho ihita ifata umwanya wa mbere n'amanota 10 muri iri tsinda. Umwanya wa kabiri ni ikipe y'igihugu ya Benin yanganyije ku munsi w'ejo ibitego 2-2 n'ikipe y'igihugu ya Mozambique. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda birumvikana yaje kuba itsindwa n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Kuri ubu ngubu urutonde uko ruhagaze muri iri tsinda rya gatatu, ikipe y'igihugu ya South Africa iri ku mwanya wa mbere n'amanota 10. Ku mwanya wa kabiri hakaba hariho ikipe ya Benin n'amanota 8 yanganyije ku munsi w'ejo. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku mwanya wa gatatu n'amanota 7, naho ikipe y'igihugu ya Nigeria iri ku mwanya wa 4 n'amanota ikipe y'igihugu ya Nigeria ikaba iri ku mwanya wa 4 n'amanota 6 muri iri tsinda. Rikaba ari itsinda rikomeye, itsinda rizatanga ikipe imwe ikomeza ijya ibona itike kujya mu gikombe cy'isi. Ikipe yindi izaba best loser cyangwa izaba imwe mu zagize amanota meza bazahatanira itike, n'ayandi yo mu matsinda yandi azaba agize amanota meza dore ko babonamo ikipe ya mbere, ariko probably ikipe izaba yabaye iya mbere izahita ibona itike iyijyana mu gikombe cy'isi kizabera mu gihugu cya Amerika, Canada ndetse na Mexique mu mwaka wa 2026. Igikombe cy'isi kizakira kuba bwa mbere harimo amakipe 48 bwa mbere avuye ku makipe 32. Andi makipe atandukanye hirya no hino muri Afurika yabonye intsinzi, harimo ikipe ya Ghana yatsinze ibitego 5 ku busa itsinda ikipe ya Chad. Ikipe y'igihugu ya Nigeria yatsinze ibitego 3-1. Ikipe y'igihugu ya Misiri itsinda ibitego 2. Ni amakipe akomeye muri Afurika akomeje kugenda yitwara neza ku mugabane wa Afurika muri rusange. Hano mu Rwanda twigarukiye ku mikino y'intoki yabaye muri iyi weekend. Imikino y'intoki yabaye muri weekend muri volleyball, imikino yaberaga kuri Petit Stade n'ubundi yatangiye ku isaha 12:00. Mu bagore ikipe ya Rwanda Revenue nakinaga umukino wa kabiri n'ikipe ya APR Volleyball Club Women, ikaba yabatsinze amaseti 3 yose ku busa. Amaseti yose yabatsinze nabo bafite hejuru y'amanota 22, ariko ikipe ya APR ihita igera ku mukino wa nyuma. Bakinaga imikino ya playoff, ikipe match ibanza n'ubundi ikipe ya Rwanda Revenue yari yatsinzwe n'ikipe ya APR amaseti 3-2. Umukino urangira ukomeye, ariko kuri uyu munsi yaje kwita yihanagura ikubita amaseti 3 ku busa. Peter Kamasa n'inkumi ze bakaba bageze ku mukino wa nyuma. Naho mu bagabo ikipe ya APR n'ubundi Volleyball Club mu bagabo yatsinze ikipe ya Kepler yatsinze ikipe ya APR 7-3 zose ku busa, nk'uko byari byanyuze mu mukino ubanza n'ubundi yabakubise amaseti 3 ku busa. Akaba ari uko byaje kuba bigenda, nayo hita igera ku mukino wa nyuma. Akaba ari uko byagenze, yatsinze nayo imikino 2. Naho muri basket imikino naho yakomezaga, imikino muri basket iri kugenda iba itandukanye. Ikipe ya APR niyo yabanje gukina hakiri kare, ikina n'ikipe ya Tigers hariya muri Petit Stade muri BK Arena i Remera, itsinda amanota agera kuri 95 ku manota 76. Niyo manota yaje kuba itsinda ikipe ya Tigers. APR itsinda ikipe ya Tigers. Naho ikipe
ya Patriot mu mukino urangiye mu kanya kino n'ikipe ya Rege. Ikipe ya Rege ibatsinze ku manota 79 ku manota 77. Umukinnyi witwa Jean-Jacques Boissy akaba yatsinze amanota 32 muri uwo mukino, akora rebound 7 ndetse na assist 6 muri uwo mukino. Umwe mu bantu bitwaye neza dore ko yanatsinze ku isegonda rya nyuma, habura amasegonda 2 ngo umukino babe banganya 77 kuri 77. Yaje gufata riske atera baro neza cyane muri paniye, abakoze difference y'amanota 2 bituma bataza kujya mu minota y'inyongera muri basket. Ikipe ya Rege icyura amanota 3, yari nubwo yari ifite umukinnyi witwa Elliot Cole wari witwaye neza muri uwo mukino, umwe bari bitwaye neza ariko ntabwo byaje kuyifasha ko byananiye kubona amanota 2 y'uyu munsi mu mikino ya basket. Akaba hategerejwe imikino yindi ya basketball izagaruka ku munsi wo ku cyumweru, imikino itandukanye tuzagenda tubagezaho ko bizaba bihagaze. Akaba ari uko bihagaze hano mu Rwanda. Ni ikipe y'igihugu mu ntoki ho bakinaga amakrebe. Ikipe ya APR ikomeza no kugenda yitegura ko muri uku kwa kane n'ubundi ifite Sahara Conference izabera hano mu Rwanda mu mikino ya bare, ikaba izabera muri BK Arena. Akaba ari uko bihagaze mu gihugu cy'u Rwanda. Ibindi amakipe nka PRFC yamaze kuba isibukura imyitozo ku bakinnyi batagiye gukina mu makipe y'igihugu yabo. Nuko bihagaze hano mu Rwanda. Ibindi byinshi bitandukanye tugenda tubirebera hamwe umunsi ku munsi uko bizaza bigenda biza. Ku mugabane wa Afurika twabigarutseho ni amakipe ameze neza nka Ghana itarabashije kujya mu gikombe cya Afurika, yanyagiye umuntu ibitego 5 byose ku busa, ikomeza kwitwara neza itinafata itsinda irariyobora. Ikipe ya Algeria nayo yabonye intsinzi y'ibitego 3-1. Misiri nayo igice cya mbere cyari cyarangiye ifite ibitego 2 ku busa, Mohamed Salah yongeramo ikindi gitego akomeza kongera kuba umaze gutsinda ibitego byinshi muri qualifiers, ko yuzuzaga ibitego 6 muri izi qualifiers. Naho tuva ku mugabane wa Afurika twigira ku mugabane w'Iburayi, imikino itandukanye. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza imaze gutsinda mu kanya ikipe y'igihugu ya Albania ibitego 2 byose kuri kimwe. Ni ibitego bya Harry Kane ndetse n'igitego cyatsinzwe hakiri kare cya mbere cy'umwana muto witwa Miles Lewis watsinze igitego cye cya mbere kuri core play ya mbere mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Akaba ari umukino wa mbere yahamagawe mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza akahita anabona igitego cye cya mbere. Uyu mukinnyi akaba bikoze ku myaka 18 n'iminsi 176. Akaba ari amateka akoze gutsinda igitego kuri core play ya mbere akiri na mutoya mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Umutoza Thomas Tuchel avuga ko amwishimiye, yabonye ari umwana azari seriye ndetse ukunze gukora cyane, ngo byoroshye ko uwamubona wese atamukunda. Ari nabyo n'umukinnyi ukina Declan Rice avuga ko umunsi ku munsi agenda amutangaza ko ari umukinnyi utagira ubwoba mwiza. Ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza bafite, akaba umutoza Thomas Tuchel atangiye neza mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Naho ku munsi w'ejo mu mikino ya Nations League n'ubundi yabaga, ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yatunguwe n'ikipe ya Croatia mu rugo igatsinda ibitego 2 byose ku busa. Ivan Perisic atsinda igitego ndetse atanga na assist muri uwo mukino ku myaka ya 36. Akaba amaze kuzuza uruhare rw'ibitego 21 muri iyi sezo, afatanyije ikipe y'igihugu ndetse na club ya PSV Eindhoven akinamo. Akaba ari uko byageze ku munsi w'ejo. Naho ikipe y'igihugu ya Portugal yatsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Denmark igitego 1 ku busa cya Rasmus Hojlund. Ikipe y'igihugu y'Ubudage itsinda ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani ibitego 2-1. Akaba ari uko byageze ku munsi mu gihe ikipe y'igihugu ya Espagne n'Ubuholandi banganyije ibitego 2-2. Akaba ari uko byagenze ku munsi w'ejo mu mikino ya UEFA Nations League. Naho muri CONCACAF ni ku mugabane wa Amerika ariko yo hagati irimo United States. Ikipe y'igihugu ya Amerika itozwa n'umutoza wa Mauricio Pochettino ikaba yaratsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Paraguay igitego 1 ku busa, irasezererwa mu mikino kimwe cya kabiri cya CONCACAF Nations League. Naho ikipe y'igihugu ya Mexico izakoba itsinda ikipe y'igihugu ikipe ya Mexico itsinda ikipe y'igihugu ya Canada ibitego 2 byose ku busa. Ikipe zombi Canada na Amerika zirasezererwa, mu gihe ikipe y'igihugu ya Panama yageze ku mukino wa nyuma izakina n'ikipe y'igihugu ya Mexique. Akaba uko bimeze. Ubuyapani bukaba bwarabaye igihugu cya mbere cyo muri Aziya ndetse no ku isi muri rusange
kibonye itike kigeza mu mikino y'igikombe cy'isi kizaba mwaka wa 2026 muri Amerika, Canada ndetse na Mexico. Naho ikipe y'igihugu ya Brazil muri iyo mikino n'ubundi yarayitsinze ibona intsinzi igeze ku manota 21, ifata umwanya wa kabiri nyuma ya Argentine ifite amanota 25 itarakina, n'izindi ziri inyuma zitarakina. Ikipe y'igihugu ya Brazil yatsinze ibitego 2 byose, itsinda igitego 2-1 itsinda ikipe y'igihugu ya Recatarosi. Akaba abangaba ari ikipe y'igihugu ya Colombia bayitsinze ibitego 2-1, Vinicius Junior ndetse n'umukinnyi witwa Rafinha kuri penalty nawe umeze neza, uri kugenda yitwara neza muri club ndetse no mu ikipe y'igihugu. Akaba ari uko byagenze ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo nabo gushaka itike. Indi mikino iri uyu munsi, amakipe atandukanye ari buze kuba akina amanuka mu kibuga, nayo tuzagarukaho turebera hamwe uko byagiye bigenda hirya no hino mu buryo butandukanye. Ayo makuru y'imikino twabateguriye ndetse na update ntoya twabateguriye kugira ngo tubagezeho byinshi bitandukanye biri kugenda bivuga ku mugabane w'i Burayi ndetse no mu makipe mukunda atandukanye ari hirya no hino ku isi mu mikino n'ibindi bigenda bivuga, n'ibindi tuzabigarukaho ku munsi w'ejo uko bizagenda bizamuka bigenda biza ama update n'ama breaking n'andi makuru atandukanye agenda avugwa hirya no hino. Njye na Charles Tabi, mukomeze kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana bane namwe. Hasta la vista, shalom shalom.